Araya hagarara abanyafurika. Araya ntabwo ukiri umunyariteria ahubwo uri umunyafurika. Azamutse ari kumwe na Da Silva na Araya. Abanyabrazil baragutegereje kugira ngo areko Brazil akujya kwikaze ahagurikira igare. Araya aramucomeka, Da Silva agurikira igare. Ngabo bamaze gukata bajya ku kabindi, basigaje kilometero ya nyuma kugira ngo basesekane ku Kigali Convention Center. Reka mbabwiye ko etape iri kugenda, ariko kandi tugeze muri kilometero ya nyuma tugiye kubona amatake ya hato na hato kuri peloto, kubera ko ntabwo bagomba gutegereza kugira ngo etape igende uko abakinnyi bakifuza ko byashoboka. Ngayo Da Silva na Araya mwatakire muri icyo kizamuka cya nyuma kugira ngo Da Silva umudepoze, ubundi uzamura amaboko hano uko byageze kuri Enoke muri Brown. Araya na Da Silva bamucomeka, agomba kumwataka inyuma muri sprint ikomeye cyane. Araya na Da Silva atangiye kumujuga, ariko peloto yaje, ndabona mayo jaune yaje na Duarte Marivowete, bagiye kudepoza Araya na Da Silva. Marivowete areba inyuma, Araya ataka, Araya watinze, batakiye mu cyo kizamuka cya Convention Center. Araya na Da Silva, peloto irabazanye, quick step ashaka kwisubiza, quick step yo kwa Patrick Lefebvre. Araya aramataka, Araya aramushiririza, ahita Enoke muri Brown. Araya aramushiririza, Araya kucyuhindukira, ahita amataka y'umusenyi peloto. Enoke muri Brown akurikira, Enoke matake, Enoke mushiririze, Enoke komeza, Enoke amutera